Yes, iyi ni yawe TV nk'ibisanzwe ngende Emi Rwanda, kora subscribe, kora like, kora share, kora comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Sasa rero uyu munsi ibintu ni ulala. Uyu munsi rero mbafitiye nimba namwita Petit Kanyombya kuko ibintu byose barabihuje. Isura nimwe, amenyo yose yavuyemo namwe yavuriyemo no mu ruhande rumwe. Uyu munsi rero muramubona. Yatangira twibwira. Je nitwa Reba muri kamera. Okay, yitwa Desire. Nkaba ndumufana Kanyombya. Uri umufana we. None se kuba uri umufana niyo mpamvu amenyo yose wayakuye? Oya, ni impanuka nakoze ariko ntago ari ubwo kuvuga ngo nuko nkunda Kanyombya. Okay, je nuko ndumufana Kanyombya cyane, amasitoratera brage je mbona kabisa anyemeza tu. None Desire, kubera icyo abantu bakwita Kanyombya? Babona di petit frère we kabisa, kandi Kanyombya n'ubundi waramugani ameze nka mukuru wanjye tu. None ndashaka urebe muri kamera kugira ngo abantu bakomeje gukurikirana yawe TV bakomeze kukureba. Desire, do story, ubundi amenyo yawe yavuyemo gute? Twireke bimeze bite? Oya, amenyo kuvamo ni impanuka nakoze. Ahantu nari mvuye muri match ukuntu ndi ku kinyabiziga kinkoresha gisidamita ahita avamo. Yose yose kabisa, y'imbere yashingutsemo. Oya ubusaza. None Desire, ngufite umwihariko kuba ari wowe muntu wa mbere mu bahungu ushobora kuba warakorera abanyamakuru benshi hano mu mujyi wa Kigali cyangwa se muri showbiz nyarwanda. Ngewe ntarimo. Abo banyamakuru ni nkabahe? Oya, abanyamakuru benshi twarakoreye kuko ngenda umusitari cyane. Nk'Ibutare umunyamakuru kuri RCA bita Rufose Bizimana twarakoranye. Reba muri kamera. Ndahabona. Nkabara ba Jacques Rode bose twarakoranye cyane, turaziranye. None hari umunyamakuru w'umukobwa mwakoranaga wakoreye mu rugo ninde? Bamwita ni nakayite sirakoze. Ni nakayite sirakoze. Ni igiki cyabaye wowe nawe muhari kuri wowe kikagutungura cyangwa se ukakigirira ubwoba? Oya, ntacyo umusaza. Ibisanzwe ntari. Ako bavuga ko ngo hari umuntu wigize kuzana abakobwa aho wakoraga hamwe ngo barakubwira ngo murarane. Byagenze gute? Do story. Wapi tu. Zuri brag stories zisanzwe na ntabyo. Ngaho tera nk'abantu ga story. Ga stories. Kerekeye nko kukiza. Icyo ushaka. Oya, we wakomataho je ndi tayari naribi kuko bafite twishijewe. No mutwawe utwushaka ari two gusetsa utubrage dusanzwe. Urabona hari igihe umugabo yirukankanye urukwavu ruramusiga, noneho ahita bati shati kutabimbwa we. Urumva rero nawe yase yikopora yuko avuga ati yabaza kubimbwa mba mise nduzana. Urumva aho ga story nakubwenge. None se Desire, nk'ubu ubaka kanya wowe ahangaha tugusanze uramutse uvuze ngo Desire tukugize perezida wa Repubulika, wakora iki? Igihe cyo nakora nakomeza nkakora ibiteza imbere igihugu n'abaturage muri rusange, mparanira iterambere ry'igihugu cyanjye n'abanyobora. None se Desire, mvugira iri jambo urivuge kandi urikomeje, sibyo? Uvuge ngo sogokuru yaseye ifu. Sogokuru yaseye ifu. Sogokuru yaseye ifu. Vuga cyane vuba. Sogokuru yaseye ifu. Kubera iki uvuga yaseye? Ni cya kibazo nye cy'amenyo y'imbere urabizi. Ni cya kibazo. None se Desire, ubundi Desire ni muntu ki ku giti cya idefinise nka Desire nk'umuntu utamuzi? Desire ni umusitari uri aho ngaho. Nkora ibintu bijyanye na keke, niko kazi kanjye. Ariko kandi nanone nkaba ndi n'umusitari. Uri umusitari mu biki? Gihe bundi umusitari, kuba umusitari ni uvuga ngo ni ukubana neza n'abantu ntaho bangamiye, ni ushaka iterambere ku giti cyawe ndetse n'igihugu. None Desire warize? Narize agiye. Vugira ijambo experience.
experience mbwira ijambo experience bisobanuye iki mu magambo mu kinyarwanda nk'umuntu wize? bisobanura experience bisobanura kuba ufitemo ubumenyi mu kintu. Mu kintu oya mu experience bisobanura kuba ufite mu gikorwa runaka ukora, kuba ufitemo uburambe. Ese Desire ko bajya bavuga ngo abahungu b'inzobe, wumva nk'abakobwa kandi nawe ibyo bintu ujye byumva, bakavuga ngo abahungu b'inzobe ngo usanga ngo ari utubwa iyo bavuze, kandi nawe uri inzobe, abo bantu iyo babivuze gutyo uko ubwawe wumva iki? oya kubimbwa umuntu abimbwa ku giti kiwe, naho kuvuga ngo urarebera ku isura ntago ari yo muntu. Ndetse ntihari wowe nawe bikara usanga ari imbwa nta kintu bigezaho. Ntago umuntu agendera ku isura, twese umuntu ni umuntu, ahubwo ureba ibikorwa byiwe nibyo umuntu ashingiraho. Ese Desire ko umaze kujya mu bihugu bingahe? Urebye kabisa cy'u Rwanda nta kindi nawe bwarenge tu. None iyo bavuze South Africa, reka mbisubiremo, iyo bavuze South Africa wumva iki? South Africa rero mba numva ari nk'ibihugu nyine byo muri Afurika, wenda South Africa. Reka mbisubiremo, iyo bavuze South Africa wumva iki? South Africa rero je mba numva ari nk'ibihugu bitatu, kuko n'ubundi tuzi ko ari East Africa. Mba numva ari nk'ahantu wenda bavuze nk'abira bihugu tuhana imbibi byo muri Afurika. Iyo bavuze South Africa wumva ari biriho bihugu bitatu bavuze? Uriko mbyumva jetu. Iyo bavuze Salzburg wumva iki? Salzburg umusaza cyane ntago ndi kubimenya, aho ngasi ndi kusobanukirwa neza tu. Yes, bakomeje gukurikirana Yawe TV, rero turi kumwe n'umusore witwa Desire. Kubana mutazi South Africa yabisobanuye, yavuze ko South Africa ari ibihugu bitatu bikikije igihugu cyacu. None Desire, South Africa iyo bavuze, ugiye kunsobanurira ibi bintu mu magambo arambuye? RDB mu magambo arambuye. RDB ndumva itonde gatoya. Rwanda usubiramo gatoya twumve. Ongera usubiramo gatoya. Iyo bavuze RDB baba bavuze iki? Mbona mva ari Rwanda Development Bad. Mbona mva ari Rwanda Development Bad. Uba mva ari Rwanda Development Bad. Ndende bari uko nguko tu. Ese Desire, igihugu cyacu kigizwe n'uturere tungahe? 30. Intara ndumva ari 16. Intara uravuga intara? Musaza itonde gato. Ndumva intara ni 416. Intara zigize igihugu cyacu ni 416. Intara ni 28. Itonde gato. Yes, abakomeje kurikirana Yawe TV, rero turi kumwe na Desire. Intara zacu ni 416 cyangwa se 28. Desire, iyo bavuze RFTs wumva iki? RFT Subiramo iri jambo urivuge neza. Subiramo ijambo bavuga RFTC.
RFTC. Subiramo iri jambo. RFTC. Urusaza chataka. Kuno pore atare mwana. Ako kuchitari wale wakambwe mwana. Wale wakambwe tu. Subiramo iri jambo. RFTC. Jojo riranko mwana. Gerageza. Gerageza. RFTC. Yes, abakomeje gukirana yawe TV nyene emerwa ndakora subscribe kora like kora share kora comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Sasa ukeneye kwamamaza hamagara kuri 0788188049. Ukeneye kudusura ku mbuga zacu za Instagram, Facebook, Twitter ni yawe TV. Ukeneye kwamamaza duhamagare. Ukeneye keke ziryoshye uraza muri Utamu keke ku Muhima bagufite ibikorwa byinshi keke zubwe ku bwose izo ukeneye byose urabahamagara byose bakabikugezaho. Sasa rero turi kumwe n'uyu umusore. Ndashaka mwese mumbwire ijambo RFTC. RFTC. Yes, Desire, kuri wowe ubundi iyo uvuga ngo ugiye kurya cyangwa kunywa ni ibiki bitabura ku meza yawe? Oya kurya yo amafunguro ya buri munsi yo ni ibisanzwe. Na mafunguro nyine asanzwe tu. Wenda kunywaho haboneka icyayi nta kibazo. Desire, iyo umugabo agiye guhura n'umukobwa ari imanzi, umukobwa ari imanzi, umuhungu ari imanzi, sibyo? Bavuga ko uwo muhungu yakoze iki? Umuhungu ari we w'imanzi noneho umukobwa ari we bwa mbere bahuye. Umukobwa asanzwe. Bavuga ko nyine umusore bahuye ari imanzi. Noneho umukobwa we ubwo abasanzwe agakina gakora wenda. Agakina ubwoko ki? Ubwo wese tuvuye ko atari ubwa mbere bagiye kurongorwa. None umuhungu ni imanzi, iyo agiye kubikora agatakaza ubumanzi bavuga ngo iki? Ako kana abakoze abatakaje. Atakaje ubumanzi nyine. Bavuga ko atakaje ubumanzi. Vuge neza. Atakaje ubumanzi. Iyo umuhungu ahuye n'umukobwa w'isugi bavuga ko umuhungu akoreye iki umukobwa? Umukobwa yarayisugi. Batawa ko ataye ubusugi. Batawa ko ataye ubusugi umukobwa. Ari uguta ubusugi no kumusugura bavuga iki mu kinyarwanda cyiza? Ikiza no kumusugura. No kumusugira. Umuhungu nawe baba mu wa mumanyi Shariatari. Ubwo nabo bataye ubumanzi nyine. Baba mu umukobwa bamusugiye, umuhungu bakora iki? Umuhungu ntabwo byumvikana neza. Abataye ubumanzi umuhungu baba bamumanzuye. Iki? Baba bamumanzuye. Desire, iyo ugiye kunywa inzoga bambwiye ko unywa inzoga nyinshi. Ubundi kuri wa makazi yagwaze inzoga nangahe? Inzoga nyinshi? Inzoga nyinshi abana abakubeshya. Inzoga nyinshi se nabandi mosuka mu ngongoro nawe. Ubundi giye wenda amacupa wenda nangwa amacupa 3 wenda arahagije. 3. Desire uri imanzi? Jewe sinajya kubeshya. None ibyo utakaza ubumanzi bwawe ni igiki kureho cyakubayeho? Musaza gusa ibyo byose ari impinduka ibaho. Yihe ku buryo wayishishikariza n'abantu batarabikora? Kuba wenda umuntu yacikwa akabikora ntabwo bivuze ko wenda ariko gakino. Gusa uburyo nyine nawe uzarebe iki nka telefone iyo iki muri butike nyine ifunze nyine. Urabizi ko ibifunze ni raboate nyine. None iyo bayifunguye umva iba yatakaje akantu.
ntabwo iba ikiri shyashya. ese Desire ari gushaka umugore w'isugi no gushaka umugore utari isugi wahitamo iki? Bibaye byiza washaka umaze igihe wamenyereye. Kubera iki? Kuko wumva ariho bimeze poatu. Desire fata ibi bintu ubingereranyirize. Iyo bavuze ngo umusirikare Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafite abasirikare bakagira n'imbwa, sibyo? Imbwa, izo mbwa nazo zikora akazi k'abasirikare. Izo mbwa wazita iki? Abo basirikare izo mbwa waziha irihe zina? Iyo abasirikare hariho abasirikare ba Amerika bafite imbwa nazo zikora akazi k'abasirikare. Izo mbwa wazita iki? izo mbwa nazo ziba zibashije, ziba zishoboye. Sobanurira izo mbwa izina ryazo. Musaza, izo mbwa nyine izo mbwa izina naziha, izo mbwa urumva nazo ziba zikomeye nyine. Shaka izina ryazo. Tuvuge hari ipusi z'abasirikare, ubwo bavuga ipusi z'abasirikare. Izo mbwa wazita iki? Izo mbwa nyine nazo ziba ari iz'abasirikare nyine. Bivuge neza. ngo ni imbwa z'abasirikare. Ni imbwa z'abasirikare. Kubera iki? Kubera ko nyine izo mbwa akenshi na kenshi baba bari kumwe, kandi nazo zigakora imirimo nk'iyazo, wumva bitewe n'uko bazitoje. Numva rero nazo ziba zishoboye, nazo niyo mpamvu ziba ari imbwa ariko z'abasirikare nyine. None Desire, dusoza tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu bakonje gukurikirana Yawe TV kugira ngo nabo bamenye ibintu byinshi, kandi uri umuntu mukuru, sibyo? Desire, umurwa mukuru w'Ubudage bawitanga iki? Umurwa mukuru w'Ubudage cyangwa ari Belgique. Umurwa mukuru w'Ubudage, vuga cyane ibyo uvuze ni ukuri. Ndumva ari Belgique jewe. Umurwa mukuru w'Ubudage ni Belgique. Kora subscribe, kora like, kora share, kora comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Njye nari Rwanda, iyi yo ni Yawe TV, turabakunda.